Etleri 680 liraydı oldu. 15 lira parası ya. 680'den öйde oladı. Ettim bazı. En slabı 680. Бұл жақта да bir magazin бар екен, ет сатқан. Алма 80 сомнан екен. Көлдік. Уши алма екен. 80 сом дейді достар. 10 сом екен жұмыртқа. 11 сомдан да болған екен. Май қанша екен? 5 литри. 750 сом. Ең арзан 750 сомдан екен. 5 литри. Ошондо ең арзан кайсы болушу мүмкүн, достор? Сатуучу ар жакта экен да. Могу шедеврлер biraz кымбат болушу мүмкүн. Сурап көрөлүчү ошончо да. Мына айттым го. Мынакей ушул экен. Бул 900 сом экен шедевр. Шедевр 900 сом дейт. Кандар, ассаламу алейкум. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн 4 декабрь 2025 жыл. Достор, Бишкек шаары, Сары Өзөн, дүн мөмө жемиштин бааларын билип беребиз сиздерге. Кандай болуп жатат? Баалар бул жакта кандай? Базар 24-ке 7 күнү-түн иштейт экен мына Сары Өзөн. Бисмилла дегенде эле могу байкем. Кандайсыз байке? Канчадан сатабыз болгар-скилерди? Onu Fredney'lerde 50'den verdim. 50'den бердиңизби? Чоңлоручу? Sonları buna 80. Мына 80'ден экен. Баалары жакшы экен мына. Şu dün бердиңиз да? Dün. Бирдей. Gögü var. Gögü 50'den мына. Мына göktön, İçine girgizip эле уруп сатып бердиңизби бул жерден? Öde içinde atpravka. Отправка кыласыз. Макул байке, жакшы. Ийгилик соодаңыз болсун. Мына уктуңуздар байкем ушул жерден эле дүң сатыптыр да. Негизи момту алып кетип аткандар дагы жок эмес, бар. Азастан деле алса болот. Сөзсүз түрдө машинага толтуруп кетиш эмес, достор. Мына мен дагы азыр колуман келишинче тартып көргөзүп сиздерге. Анан кийин үйгө жегенге ала кетебиз. Туугандар, достор, кеттик анда эмес, чекеден көрсөтөм. Лайктардан басып көрүп туруңуздар сиздер. Жакшы экен, 45 сомдон экен сабистер. Азыр картошка 45 сом. Пияз канча дедиңиз? 35 сом пияз. Мешөктө алса 30, кызыл пияздарчы? Kızıl beyaz 65. 65 eкен. Sarı servisten alabız az buyursa. 45'ten bolup kalıptı sarı servis. Dostlar, mına. Baykemdiki soraylıçı. Bayke kandaysız? Kançadan ke sarı servis? Sonra 60. 60. Kızılıçı? 45. 45. Bul 60 eken. Bulacakta bul 45 eken. Bunaki kartoşkalar. Çoğun adborne adborne. Kartoşka kança ayıcı? 45'ten. Yaxşı kartoşka 45'ten eken. Bunaki. Başka vakta 20 som eken. Uşul jaktan başladık emi dostlar. Möme jemişler. Bolgarski 250 deyik manda. Mağlar. Kımmatta bular. Parmikten. Dostlar. Öyle çekedi. Servistin gen uşul jerde negizi erteң менен фура турат. Servis uşul jakta da. Mana sarı servis 25 somdan eken. 25 somdan жазып коюптур. Bular эми баягы сынып калган жарымдар экен да. 25 somdan коюп коюптур. Мына бул жагында да 25 somdan. Экөө бирдей экен. Но эже канча могу? 40 сом экен. Жакшы. 45-ке караганда 40 сом жакшы. Барган сайын 5 сом ылдыйлап баратат. 25 сом экен. Мощный sarı servisler 25 сом экен. 25 somdan eкен, dostlar. Maki. Momtip дүң алып magazinlerге алып барып сатышат дегенде. Almalarınız kançadan? 50'den. 50 somdan. 75'ten. 75. 85, 50'den. 85 50'den eкен. Ha, mınaki 50. Vereyim mi? Guruşalarçı guruşalar. Ya. Guruşalar. Ama o 110'dan 100'den. 100'den. 110 ha. Дүң optum. Almalar. Bundaylar var eken, 85 somdan. Alma. Kança ava? Alma. Ha? 70 somdan. Перевоз kaççı? Bunlar 75 som. Alma. Dün satkan yerler. 100 somdan eken. 5 be. Ha, 105 som eken. Kança?
4 kilo, 5 kilo, 4 kilosu. 4 kilo. Cacık, canavar. 4 kilogram çıkart deydi. Qancha kilogram chiqadi ekan? 105 so'mdan ekan, ha? Ha, mana 4 kilo. 3,5 kilo. 4 kilo 600. 4 kilo 600. 5 kilo. 5 kilo chiqib ketdi. 5 kilo aşağı. 5 kilo oldu. 4 kilo. Negizi erta kelsa bu yoqqa ayoy ko'p bo'ladi. Mana qurmalar 85 so'mdan ekan. Bu yerda nolar 115 so'mdan ekan. Nak deb qo'yayotgan yerlarda almurut deydi. 70 so'mdan almalar. 65 tane şu. Ha bular 65 70 bo'lgan ekan 65 70 so'mdan ekan. Na 45 tane var. Yaxshi. Mana buni qarab qolib olsa 45 so'mdan da olar ekan. Neza yaxshi. Bu ham ne alma? Goldendir ha? 55 qoldi. Tiziladi. Cüzüm qanchadan? 115. O qarachi? 140. 140, 115. Naki almurutta 85. Almalarchi aka? 90 bu? 90. 65 so'm. 110 so'm ekan, ha? Bu. 55 so'm, cho'ng. Rahmat aka. Qurmalar qanchadan bo'lyapti? 90? Shokoladni bu? Shokoladni qurmalar 90 dan. Şu yaşıklar men alınatdı mı bular? Dün bağları. Almalar tartib ko'rgizdik qo'ldan kelishcha do'stlar. Mana yozib qo'yib ko'ringizlarchi 60 so'm talastik ekan. 50 so'm goldenler var ekan. 70 so'm issiqko'llik var ekan. Местный 120 so'm. Salgarka deydi issiqko'l 80. Teziletdi. Banan 155 so'm ekan. Bodri banandir. 115 so'mdan qarayib qolganlar. Dostlar, buna mandarindir, sredniler. Qanchadan sredniler? Maydalar var mı? Mayda. Çok şeydi. 190. Aa, mana ki? 190 deydi. Yaxshi. Pomidorlar tezilet qabul derdi. Искусственный жасагандай жасап qo'yibdi. Pomidorlar qanchadan? Bağları 100 so'm deydi bunaki. 100 so'm pomidorlar. Öte ko'p mandarin, pomidor degan bo'ljaqdi. Ha, mana. Oho. Pomidorlar qancha ekan edi? 105 so'm deydi. Agurchichi badrangdan. 170. 170. Aha, 200 so'm, 180. Aha, algarskiler. Türü menen var ekan, türü menen. Pomidorlar ratqa girib ketib pis. To'g'anlar, mana pomidorlar. Tezletdi. Pomidorlar qancha deydi? 100 so'mdan keldi. Kilogram. Bunday furalarda kelar ekan, tezileti. To'g'anlar. Bunun artında hem ne var ekan görölçü. Men çok olыңыздар. Cüzümler ekan, to'g'anlar. Fora cüzümleri. Mana kiviler var ekan bu yerde. Mandarindir, limondur. Mandarindir qanchadan ekan? Maydalar. Bas qanchadan? Şu turuşu o. 10 kilo çıkar. 950 so'm ekan 10 kilogram. 1 yaşık alasızlar. Dostlarım limondur. Her biri orolup montup geletikin. Limon. Dostlar qo'ldan kelişçi görgöz berdik sizlerge. Dün bağları, opton bağları. Gördüңүздөр, ушул жактан алып барышып магазиндерде сатышат негизи. Birden alam деп деле келбейт адамдар. Жумуштап келип калганда монтуп алып кетишет, жарым кило, 1 кило кылып. Sarı özünde görsettik.